Voice of the People Party kelarai ba uklidu jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kilajit ya uba berlang renja ubadai u Chief Executive Member batkum juro kelarai ro bantong ya uba strong kharjana kum ucharman kum juro bat ki prangot bat ki nyongot ki dekot jong ka Executive Committee ne ki Executive Member kita kilong ba powel soklet kong deiti majau pen krau bok lang kharjarin ai bandap lin lingdo sei borlang warba isn ai hing Winston lingdo bat athungro ia uba kinjo lang rentong kum ubais cerman kene kejingrai jongka Voice of the People ti kedai hadin kejingi kendu keba menen kasngi na banta banrai na marba menta kasngi ucharman bat u CM ki haban lej ban thep kerteng no na mata kejingi khun yakni ka post jongki kebalong la shai ka arpratarek ha district council piba barok menta kilas ngokemen ba ka Voice of the People Party ka debjet yakni kinong yalam ban yalam ya ka district council hadin baki pejba akil debjet ya kaseng Voice of the People Party hado khat nyongot tikban syong hal yang persyak menta kilong kaseng NPP ke HSPDP ki MDC Shimet bat kum juro bat ke UDP kiban syong hal yang persyak dengan skam ba kini ilam jong ka Voice of the People Party wala ki bidang thamai dengan skam ba kila ban penyat ya ka dorbar kila ban penyat ya ka Executive Committee na ka benta ke jengbit jengbiang jong ka judgment reu Khasi barok kawe tinggi sepet ba menta kasngi kin penlong ka diskonsel kan penbam semai ya barok ki MDC ki bidang sudah jet man ha ka arpsau tarik de kuble shibun pej ba barok